mekane sočne kore i fil koji se topi u ustima čine ovu slanu tortu neodoljivom. Tako da odmah krećemo sa pripremom. Za ovu slanu tortu bit će vam potrebno 5 jaja. Najpre u čini usipam belanca i 1 kašičicu soli. Pa krećem da mutim mikserom. Mutim dok ne dobijem čvrst sneg. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Kada su belanca dobro umućena, prelazim na žumanca. U čini usipam već odvojena žumanca i krećem da mutim mikserom. I žumanca treba biti dobro umućena do kremaste strukture. Potom dodajem 70 ml ulja i opet umutim mikserom na kratko. Smesa mora biti glatka i kremasta. Sada dodajem i 100 ml jogurta, pa opet umutim na kratko. Sada dodajem i 10 kašika brašna ili ako vam je lakše 100 grama. Sipam i 1 kesicu praška za pecivo, pa ponovo smesu dobro umutim mikserom. Umućenim žumancima dodajem i 1 kašiku ajvara. Nastavljam sa mućenjem kašikom. Kad serviram ovu slanu tortu, ne stane do posljednje mrvice, tako da gosti prave dužu pauzu za glavno jelo. Ali tako je kod nas, predjelo mora biti bogato, a uživanje potpuno. Sada žumancima dodajem prethodno umućena belanca. Sve dobro, pažljivo umutim kašikom. Na mom kanalu Enina kuhinja, Enis Delight, možete pogledati i savršenu slanu tortu od oblandi, ali i još jednu verziju fantastične slane torte u slojevima. Kada je smesa promešana i ujednačena, izlijem u tepsiju obloženu pek papirom. Rasporedim i kašikom. Rerna je zagrejana na 200 stepeni i kora se peče nekih 20 minuta na toj temperaturi. Kora je gotova i ostavljam je na hlađenje nekih pola sata. Za to vreme prelazim na pripremu fila kojim ću filovati ovu slanu tortu. Biće vam potrebno 400 g kisele pavlake i 350 g mrvljenog feta sira. Sada na kratko umutim kašikom. Ali da bi smesa bila kompaktna i ujednačena, koristim i štapni mikser. Sada dodajem i 250 g rendane šunke. Pa sve dobro umutim kašikom. Kore su mekane kao sunđer, fil je bogat i kremast, tako da je ovo još jedna zaista neodoljiva slana torta. Kora je prohlađena, sada uzdužno sečem na pola. Obe odvajam od pek papira pa prebacujem na drugu podlogu. Na prvu koru stavljam polovinu fila. Fino premažem kako bi bila ujednačena sa svih strana. Preko fila stavljam i drugu koru. I drugu koru premazujem ostatkom fila. Na isti način pripremam i slanu tortu sa spanaćem, samo što umjesto ajvara dodam 100 g blanširanog seckanog spanaća, a umjesto narendane šunke ubacim 180 g seckane čajne.
Odozgo na najsitnije narendam 200 grama kačkavalja. Sa strane tortu ukrašavam prepečenim susamom. Prepečeni susam daće torti poseban miris i onu finu krskavost koju skoro svi vole. Dodajem ga u dosta toga jer jednostavno sve čini mnogo ukusnijim. Torta ide na hlađenje nekih sat vremena, potom je spremna da se proba. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim, interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ove sočne i ukusne slane torte. Prijatno!